Pemirsa pandemi COVID-19 sani ngawatesin parikrama talar mawasana majeng seniman seni tradisi Bali. Pesta kesenian Bali ring warsa kalih kalidasa talar keandegang. Nanging rawi mangkin kreativitas seniman Bali nenten kekaunang sangkaning pandemi. Puniki kecinayang melarapan puigunan selah tur galah sane kesokong teknologi. Rektor ISI Denpasar Profesor Wayan Kun Adnyana Mausang ring pemargin PKB Kaping Petang Dasa 3 warsane mangkin sampun kedadosang bukti yening kreativitas inovasi miwah jiwa semangat para seniman Bali kantun agang pisan ring masan pandemi COVID-19. Pemargin puniki taler kacinayang melarapan karya-karya seni sane kaembasang. Dadosnyane karya seni virtual taler maduwe metaksu. Kreativitas seni sane kejangkepin teknologi molihang uratian samian angge seniman Bali napi malih panglimbakan jagat kantun memargi sekadi mangkin. Punika mawinan samian para seniman ring Bali mangdane anutin panglimbakan teknologi sajroning medalang karya seni virtual metaksu. Ngelintangin seni virtual, karya kreativitas seni Bali janten sayan keapresiasi oleh krama ring jagate. Budayawan anak agung gede rake cumpu yening pandemi COVID-19 nenten sida ngaonang parikrama seni budaya ring Bali. Pandemi COVID-19 saneng limbak ring jagate, pamekas ring Bali kejantenang nenten mademang seni budaya. Pet Prade wesanan kawan inucap kepanggih pastike sida ngereredang pamikukuhan kebudayaan Bali. Punika mawinan kewijakan Gubernur Bali sampun becik sajroning laksanayang PKB ring event tahunan sajroning limbakang tur ngelestariang seni budaya. Ya diastun nenten mesai sekadi kahanan sadurung nyane nanging kualitas kantun sida keraksa becik. Bali Pos nguningayang.